Business, he speaks language. You don't speak English. All you businessmen don't speak English. We don't believe that. You have nothing to say. Yo no soy niente. ¿Algo para el italiano? Bueno, estamos aquí, somos 53 puntos en la ciudad de Barcelona. Vamos a liarle un pollo a los congresistas, a cada uno de ellos. Que sepan lo que es la Rosa de Foc, que es esta ciudad cuando quiere, lucha y combate las injusticias. Ahora nos reuniremos todos, a donde vais ustedes puede ser. ¿Vais a Pasig de Gracia? You go to Pasig de Gracia, no? Maybe we go together. You understand this? Vamos a montar, invitamos a todos los viajeros a que vengan con nosotras, que vamos a dar la bienvenida a este congreso tan fabuloso que reparte riqueza a todos los ciudadanos de Barcelona. Todos hemos recibido una parte. ¿Tú has recibido la tuya? No. ¿Eh? Inglés. English, okay. So we invite everybody to come to Passeig de Gracia para acompañar los congresistas, to accompany the people from the Congress. We're going to have a great party, and maybe we're going to have a party with them. Yes? Maybe we can party together, yeah? Okay. For me? Yeah. Well, it's I put in a frame. Yeah, no, please keep it.
estan marxant amb la pancarta, doncs imaginem que justament per intentar tallar el trànsit d'aquests vehicles que tenen el secret absolut. De fet, han començat a moure's fa aproximadament ja uns 25 minuts en una concentració que començava al ple Passeig de Gràcia, a la cruïlla al carrer Aragó, i que s'ha anat movent de moment fins a arribar a aquest punt. Ho havia anat partint, ho explicaves, ho havia dit a través d'aquest programa les darreres setmanes, que les persones que estan sortint al carrer, queixant-se sobre l'augment de tarifes que hi va haver aquest 2014, asseguraven que aquesta vaga també sigui que servís d'alguna manera la seva reivindicació, i avui protestes al matí, protestes que s'estan repetint més ara aquí a Continuem cap a dalt, companys i companyes, continuem cap a dalt! Continuen demanant
cap allà. Ja té que anar cap allà. Per què? Perquè no pot estar aquí. Per què? Perquè li dic jo, policia. Spanish, okay? What he's saying, okay, that we are suffering a lot with this crisis that you have created, okay? Here we have 20% of young people, of children are under the level of misery. 24% of the children are misery children, and you big companies like Apple and Google don't pay taxes. You don't want to pay taxes. You are ashamed. You are ashamed. And this is why we hate you, because actually you behave like real psychopaths. What happens to us? They are piece of genuine shit. Aquest és el que té la sobirania de la majoria d'estats ara mateix. Quan ha fet un èxit això, no ens esperaven, aquí hem arribat. És la clau, que tenim molta mobilitat, ens movem molt ràpid i moltes idees perquè tenim molt temps per pensar.